Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазира көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Tarelli деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Буюрса şu yakta durup kurulma makul mu? Siz matayı alıp geldiniz mi? Ne olsun? Kırgızistan'dan götürüp geldim kolunu. Момент деп болып тұрды. Балдарға атайлап балдары қойып та азыр жол бар. Bularga güç kuvvet bolsun yani şu. Elimizde güç kuvvet bol, elimizde namusu korkup atkan baldarımız. Это знаешь, это кушает только кыргызы. Только кыргыз. Кыргыз кезіңер, да? Кыргызымыздан емесін сесінші. Жегде түстері кетпей қалсын. Var mı? Al. Bunu al. Sağ mı? Şunu yiyin. Dur. Sağ mesela. Hep yürüdür. Kahveci. Суын koyun. Güç koy. Hadi soğunu koy. Şu küçük oladı şu an. En küçük olur. Bunlar cigenlere geçtirsin mi? Şu küçük olur. Şimdi böyle hiçbir şeye gider. Küçük попробуй, да. Küçük şekilde. Makul mu? Vardır. Специально привез. Tamam. Cepte mi? Cepte gelme. Evet, cepte oldum. Cepte gelmesin. Cepte olmasın. Sen Hatay'ı Kırgızistan alıp gelmişsin.